your motivator, gotta get you where. So sick of saying yes sir, yes sir. You're such an instigator, you wanna play the game. Take it or leave it, that's her, that's her. And I can't wait another minute. I can't take the look she's giving. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky strike. Got me so high and then she dropped me. But she got me, she got me, she got me, yeah. Took me inside and then she rocked me. She keep me up all night, this is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky strike. Stuck in her elevator, she take me to the sky. And I don't wanna go down, go down. She said I'll feel you later, I'll go ahead and fantasize. She made me want it right now, right now. And I can't wait another minute. I can't take the look she's giving. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky strike. Got me so high and then she dropped me. But she got me, she got me, she got me, yeah. Took me inside and then she rocked me. She keep me up all night, this is what it sounds like. My lucky strike. My lucky strike. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky strike. My lucky strike. My lucky strike. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky strike. My lucky strike. My lucky strike. Your body rocking, keep me up all night. One in a million, my lucky strike. Bueno, zergatik errugbia? Errugbia lehenik eta behin bestekiko errespetua lantzen delako, gero talde lana indartzen delako, eta bueno, denok dakigunez, hor daukagu 3. denbora, eta zer da 3. denbora? 3. denbora da partidoztean egiten den ospakizun bat edo, ez dakit, nola esan, etsaiaren kontra borrokatu ostean, baiekin solasean edo hizketan jaten, edaten, eta hor ematen den zera da, eta bueno, uste dut oso baliagarria dela umeentzat, txikitatik balore horiek hartzea, eta bueno, plentzin dagoenez, oso gertu dago etxetik. Escogimos venir al rugby porque nos parece un deporte muy bonito, le gustaba al crío y a mí me parece que es un deporte que tiene mejores valores que otros deportes, en el que todos los niños juegan, no dependiendo de las capacidades buenas o malas que tengan, y todos disfrutamos mucho, lo mismo los niños que los aitas. Zergatik komentatuko nuke, rugbia dekolako dana. Dana ikasten zu formal egoten, hasi dana, zer etorten zara hori ume bat trasto hutsa, eta azkenien mutil bezala mutil katxarro bat, holan esan da, eta neska hori neska katxarroa formala eta dana. Eta hemen ikasten dozu dana, baloreak nola sartzen zarenean zelaien gauzak kanpoan utzi behar dozuz. Eta hemen gertaten dana, hemen gertaten da. Eta gero, 3. denboran ja zara lagune. Joa zara bategaz, eta gero 3. denboran, super amigaz. Rugbyan jokatuteko, desestresazten zara mogollon. Jende asko dau hori pentsatzen dauela, ze rugbia dauela que nos íbamos a matar, eta ataten garezela con un ojo salido, un hombro, tal cual, ez da holan. Gara superformalak. Zelaien ikusi aldozu plakaje itzel bat, plakaje itzela ondo badagoen ez dozu hartzen minik, así que atenten gara osorik. Osorik. En mi caso, buscando un deporte de equipo para mi hijo, fuimos a varios partidos a verle si nos gustó. De hecho, él también le gustó y por eso está animado y está aquí.
Os animo a todos que vengáis a verles, tanto en los partidos como en los entrenamientos, en las concentraciones, porque veréis lo que divertidos que es y cómo os animáis.